Muraho, nitwa Nsengimana Daniel, ndi umurezi ukorera mu karere ka Ngoma ku ishuri rya Regazere. Muri iyi minsi ya guma mu rugo turi kugerageza gutegura amasomo ashobora gufasha abana aho bagiye bari iwabo. Mfite ibitabo bitandukanye ndabifata ngategura amasomo nkuko muri kugenda mubibona. Ni ibitabo bitandukanye nagerageje kubitahana, noneho ayo masomo nkayoherereza ababyeyi kuri WhatsApp kugira ngo ashobore gufasha abana babo. Ariko kubera ko uburyo bwo kuyabika, kuko mba nayakoze mu buryo bw'amashusho nifashishije telefone bitoroshye, ngerageza kuyashyira kuri YouTube channel kuko niho nabonye ashobora kubikika ari menshi mu buryo bunini. Nababwiye ko bandika Nsengimana Daniel, aho ni kuri YouTube kugira ngo bashobore kuba bayasangayo. Biri gutanga umusaruro rero. Guma mu rugo ntisobanura kwicara, ahubwo ni ukugerageza gukora. Ndashishikariza abarezi bagenzi banjye aho bari, kandi nshimira ababitangiye kugerageza gukora utuvideo. Ntibigoye, gusa bisaba umwanya. Tugerageze gufasha leta yacu, abana bacu twitangiye umurimo wo kurera n'ubwitange, kugira ngo umunsi tuzaba tuvuye muri ibi bihe bidasanzwe by'akato cyangwa se bya guma mu rugo, dusubiye ku ishuri, bizatange umusaruro mwiza. Ndabashimiye mwese, murakoze.